ngan play pi menta naga gospel jong Matthews kadong bakat riu dekat ke bakat pra Jisu ong ni kentin yu Petros melong u Petros bad halor ni mau siang ngante ka balang jonga tigi kerdop ke dujok kinam la eka kene de por ke Jisu kli sendran ong kat sebang le kibru ke ong kumnoi nga ke sendran ke ong don bo ong ba mede u Yonis no baptis u bala mipat nagi bayap don ki bo ong ba mede u Elijah don ki bo ong ba mede u Jeremiah don ki bo ong ba mede we ni ki prophet ki bakra Jisu pa sendran ong pipat pi ong kumnoi nga Petros yang baru ong melong Chris kon jong ble baim Bar Jisu ong yu Petros akmi ngaru ong me ba melong Petros bar lor ne mau siang ante ka balang jenga tigi kerdop ka dujok kinom la eka ngai meta pi okem ye ka khana tigi kerdop ka dujok kinom la eka re ngap ngan pulipi na ka Bible jenga ka bade ka pareng ka Bible pareng ka Bible jenga gong kumne melong Petros bar halor ne mau siang ante ka balang jenga tigi kerdop ka Hades kinom la eka so ini dari Bible jenga kong and I will build my church and the gates of Hades shall not prevail against it. The gates of Hades ki kerdop jonga Hades kinam laika. Haga gospel jo Matthews don tang arsin ketin Hades broke away. Haga gospel jo Matthews broke away kedon tang arsin ni kini ketin Hades kedon si sin haga to bang haga no bakhat way ban mentah no bakhan riu. Kedon tang arsin haga gospel jo Matthews. Now, ka Bible original kade ketin dujok antu kade Hades. Kanega BSI berim kapan kelai ni yagan ketin Hades jaga dujok. Ada pilih an pule ya kani naga BSI batamai ka BSI batamai kong kumni hakmi ngante ka balang jenga halor ne mau se ngante balang jenga ti wat ka jingyap hi kanam la eka wat ka jingyap ro kanam la eka ka BSI batamai ka translate ni ketin Hades jaga jingyap kat kum ka BSI batamai ka Hades ka de ka jingyap namar ka BSI batamai ka de ka Bible Protestant hi kenega Bible biasa berimro kenega Bible Protestan ni wala tapi pulai ke Bible jong balang Roman Katolik ro ya kene ki penkelai ni tin dujok now ngamtip lo Jisu kren tin Greek lene Ukren tin Hebrew lene Ukren tin Aramai nagakum ka katkum ke khana ke history don ki boong bo Jisu kren nektin Aramai lane Aramai Jisu kren nektin Aramai habo kren habo hake jing imam malagasni upudon kam nektin Ukren nektin Aramai ngamtip la upule ne em ye Hebrew ye Bible kepada Hebrew ngamtip la upule ne em ye Bible Greek Testament berim namara por jo don Bible kumang don mentah por Jisu 4 don testament bertemai kedon tang testament berim bar kedon ke testament berim haga ketin Hebrew don ro ke testament berim haga ketin Greek ketin Greek ke dega bala penkelana ketin Hebrew amti Jisu lau pendon kam dega Septuagint ke badega Bible Greek ne upendon kam dega Bible Hebrew ngamtip ro lau Jisu kren ketin Greek ne menega por namar ngapa lado dei bau kren ketin Greek le ulak kalal se bau penon kam ketin Hades tigi kherdop jonga Hades kin malaika hare ya testament bethamala thor ketin Greek naga taga daw ki kadon ketin Hades ang to ngap ketin Hades ke ketin Greek but ngamtip lau kren ketin Greek tang ngakam nge ikni bau kren de ketin Aramai lada kade bau kren ketin Hebrew unong tigi kherdop ke Sheol lada de bau kren ketin Aramai un pendon kam ketin ngate ke balang jenga halor ne mau siang tigi kherdop jong ka Sheol kin malaika haba ki penkelai tagi kentin jong Jisu naga ketin Aramai Matthews uthod ketin Greek
uong tiga herdop jong ke Hades kin malaika nganong biang ngamtip lo Jisu kren nektin Aramaik ne hedi gepor lo kren nektin Hebrew le ne ukren kren nektin Greek tama Hades ke nektin Greek hari ukren gejing kren man ke senjo ubar ke nektin Aramaik kamde Arabic ke nektin Aramaik ke per Aramaik baga Arabic ke per sabah ke nektin Aramaik sorry ke nektin Hades ke nektin Greek barapa pipen kelai ka syaga Hebrew ke nektin Shio ngalaman proof in the Bible baka nega kentin gi kherdop jong ka dujok kada ga kentin jong ka testament berim ka kherdop jong ka dujok kada kentin jong ka testament berim kane kentin kherdop jong dujok kamdon haga nega testament bethmai bro ka don tang ha gospel jo Matthews ka don tang gospel jo Matthews nano Jisu yo ne idea sa u Jisu pule ye ka testament berim laga kadai ketin Hebrew na ngamtip laga kadai ketin Greek na ngamtip tambo kaniga idea kerdop jong ga Hades uyo ne ga idea na ga testament ka barim pi ngim perkat kum ding au Jisu thara u shushnak tin hin marba no u klem shnak tin ni u kat ga bo kren kadai ga bo yo pateng nagi kimi pa yo pateng nagi apartment jo yo pateng la pateng so kaniga kentin kerdop ko jok dujok kadega kentin ke bahir pateng nagi kepartemen kulong kuma jong Jisu ke bahir pateng wat hadu ke por jong kaniga kentin kerdop jong ke dujok kadega kentin kerdop jong ka shio la jinsha ngapani pi ni Bible dia kaniga kerdop jong Hades ka don testament berim kerdop jong Hades ka don testament berim ha ka Bible Greek kabadai ke Septuagint kadai ke testament berim kabahaga ketin Greek lada pilih pun ni keti ya gini ke Bible Septuagint haga kitab jong Job kalau nong bakat nyau ke dekot bakat riu kitab Job ngin pulih syua kitab Job nong bakat nyau ke dekot bakat riu ngalada hikan ni gini jinsau Job ong hakmi ngan lej hier lada ngaap ka siol kadai ka yeng jenga bat kathliu kalong ukpa jenga bat gi ksan kin long ga kemi bat gi parakan the jenga haga khor bakhan riu ong ni kintin haga kitab Job nong bakhan riu khor bakhan nyau ong ka jingkermen jenga kan le hiar lang bat nga shakin narkhang ka jingtep kta ga dei ga BSI berim ngale hiar shakin narkhang jong ka jingtep katuk tin narkhang jong ka jingtep rada pilai pen pulai kan na ka Septuagint kadai kum ne ngale hiar sha ki kerdop jong ka Hades haji sha kam don kerdop bang to haga Septuagint ko ombek ngale hiar sha Hades kanarkhang ka keren Jepang ke kitu ki narkhang kumba pi juyoi chapo patok chapo jail lani hakanu ka jaka ka baki khang na ginar ka tala khot ki narkhang haba unong translate ka Bible kasi ki translate ni kiten ki ong Job ong ngale hiar si narkhang bars of Sheol ki narkhang jong ka jingtep ki narkhang jong ka Sheol ha Bible kasi berim ki ong ki narkhang jong ka jingtep sa pi pule gi negiti na ga Septuagint ya ga negiti jingtep hang ne ha ga Septuagint ko ong Hades that's it Job ong ngale hiar shaki narkhang lani ka kerdop narkhang lani kerdop de Job ngale hiar sha ka kerdop jong ga Hades ka kentin kerdop jong ga Hades ka de ga kentin jong ga testament berem ka pengilap na kitab Job ki kerdop jong ga Hades nga Job khat nyau khan riu ka tu kentin shio lang tu haga Septuagint ka translate ka Hades so ki narkhang jong ga Sheol kada ga narkhang jong ga Hades ka ba Bible ka si berim ka translate narkhang jong ga jingtep kumta ka Hades kada ka jingtep ka Hades kada
Kaei ka BSI batamai, ke Bible Society of India batamai, ke Hades, kat kum ke Bible batamai, Protestan, jangan balang Protestan. Kat kum ke Matthias kan riu, kat pra, ke de ke jiap. Namar ke ong tigi kami ante ke balang jangat tigi kerdop ke jiap, wat ke jiap ro kam lai ka, kemud ke Hades, ke de ke jiap ha BSI batamai, ke de ke dujok ka BSI berim. Kadai ke Sheol hau Job kan riu kan nyau haga Bible Hebrew kadai ke tin Hades ngapa bagas Septuagint ke translate tu tin Hades kemudian ke Hades kadai ke Sheol kadai ke jingtep na baga biasa abrim translate ni tin jingtep hau Job kan nyau kan riu so ke Hades kadai ke jingyap kadai ke Sheol ke Hades kadai ke jingtep ke kubur jangan ada Jepang Hades ke Hades Kayak ke dujok Hades. Ke dujok Hades kedai ke kamdai gay. Kedai ke jiap. Lada pipuli nega Bible Society of India batmai. Kedai ke dujok lada pipuli nega biasa berim. Kedai ke Sheol lada pipuli nega Hebrew, Bible Hebrew. Kedai ke jingtep biang. Kedai ke jingtep pat haga biasa berim biang. Lada pipuli nega ketau Job. So ki narkang lagi kerdop jong ka Hades. Sebab kamdon ketin kerdop hang ni. Dan rengan pen EP ya ka rukom sahagawai pat ka dukot naga testament berim. Nano jisu yo ni idea. Uyo ni ga idea naga testament berim ka bangilap pat mentah ka menukong gede kitab Job kan nyo kan reu mentangin pulipat ya ka kitab Isaya kanong gaba life of praga de kork bishpo kene de jingjia chapang weus em juda uba kerteng Hezekiah kajia bau ne usim umut banyap yok ye jingpang bat ula janyap de ba kumita ka por udwai but udwai show blay bu un pen emu bu un pen khia par yu na ka jingpang jo ka Bible ko udwai de ka bayam bat ka bajau umat baru beliau yo sing jing dua jo baru pak ong yu Isaya kele ong yu em Hezekiah bo unom yap hare em Isaya le yu kendo yu Hezekiah baru ong ini keten bo beliau ong hakmi kus menam yap keten tura kawan hanga kada ong ba meus Hezekiah menam yap hare men impat baru beliau un penjerong he gerta jemi sa khasan snem bad de he kum kata kapor Hezekiah dab de jingkemen baru ong ini keten bu record ong hada khot bajpo ngab ong kumni hagat khot bajpo kitab Isaya ong ngalo ong kemut haga porbo udang shitom ha haga porbo Hezekiah dang shitom ong ini genten ong ngalo ong haga ba shiteng gisngi jonga ngan let shagi kerdop ka jingtep lakini no nanga yake bala sak gisnam jonga kemut kumni Hezekiah ubenya haga porbo dang shitom bodo na temer jong ka jingyap man bau dang don timur genjiap ong ini gentin ong honbeya kam tuwe imo lakni no yegi snem yegir ta junga nanga pat menta ngan le shagi shaka jingtep shitengerta ong ini gentin ong ngalo ong ngan le hier sha ki kerdop ka jingtep sengab ong ngan le hier jagi kerdop ka jingtep Kenekten kerdop ke jingtep, kenekten jingtep hang negedekten Sheol. Sengap, uang ngalek hier cegi kerdop ke jingtep hang ni. Isaya la beprospo kedekten Sheol. Ke Bible kesi jungi ke translate jingtep. Ke Septuagint, ke Bible Septuagint ro ke translate nekten jingtep. Sengap pen EP yaki translation ke beper. Ki Bible pareng ki paper kumno ki penkelai ni ktin Isaya la beprospo keniktin Sheol hang ni naka Septuagint ka penkelai ni ktin jingtep ngale syaki kerdop haga Septuagint ro angum ta ngale syaga hier syaki kerdop jong ka jingtep ka biasa batmai ka ngale hier syaki kerdop ka syaga perthai ki bayap ka ktin original ka de Sheol ke Septuagint ke ong jingtep ke biasa batmai ke ong ke pertai ke bayap lalapi pulai di kana
ke Bible jong ke balang Roman Katolik ke Bible kasi ke ong ngat le hier sigi kerdop jong ke nyamra. Kerdop jong ke nyamra. Nang ta pulih naga English Standard Version, pipulih ni ESV, ke ong ke kerdop jong ke Sheol, ke klempen kelani ktin ke ka bakan ne Sheol, kerdop jong ke Sheol. Ngan pulih ni King James Bible, ke King James ke ong kumne, ngan le hier sigi kerdop jong ke jingtep, ngabu ngathok kumne kena bangan suk ban pulih. Ke King James ke ong ngan hier sigi kerdop jong ke jingtep. Ke ktin haga Bible King James kani ke khot ye ka ke jingtep kum ke Septuagint. Now haga New King James ko on ka ke kerdop jong ka Sheol, ke New Living Translation ko on ke jaka jong ki bayap, ke RSV ke Revised Standard Version ko on ke kerdop jong ke Sheol, ke NIV ki kerdop jong ke jiyap, NIV kerdop jong ke jiyap, ke Christian Standard Bible ke ongi kerdop jong ke Sheol, ke ASV ke American Standard Version ke ongi kerdop jong ke Sheol, ke Young's Literal Translation ke ongi kerdop jong ke Sheol. Bat kum da ter la don ki Bible ki ba translate ni kten Sheol shaga jingtep don ki ba don ki Bible ki ba ka ba ne Sheol don ki ba ong jingtep don ki ba ong perthai ba yap don ba ong ka jaka ki ba yap. Hagane BSI barim jongi ke ong ki kerdop jong ke jingtep. Now ke Sheol haga Septuagint bon pa ba ka translate ni ktin Sheol shaga ktin Hades dunalai posin. Haga Bible boro kawe Testament berim ke Septuagint ke translate ni ktin Sheol shaga ktin Hades dunalai posin. So ke Sheol kadai ke ktin Hades dang mentan ke pini kita job no bakhan nyot kop khan riu ke Septuagint ke pen kala ktin Sheol lang to Hades. So ke Hades kadai ke Sheol, ke Hades kadai ke jiyap, ke Sheol ke Sheol kadai ke perthai ke bayap, ke Sheol kadai ke jingtep, ke Sheol kadai ke nyamra kat kum ke Bible Katolik, ke Sheol kadai ke jingtep, kadai ke perthai ke jaka ke bayap, kadai ke jiyap. Kadai ke jiyap haga NIV ke kerdop jong ke jiyap. Tigi kerdop jong ke jiyap. Sebab habo Yesu kuren ni kitin ong hakmi Petros ngong me merong Petros kami ngan tege balang jong alor ne mosang ki kerdop jong ke Hades kin laika ke bumur Yesu mur ong kumne ki kerdop jong ke jiyap kinam laika. Nang puli pinik ni Bible per kamut bangapan ke thong jong agalong bapin perkat ke ege Hades. Ke Hades kat kum ni Bible per ki translate ka har kum per kadai ke perthai ke bayap, kadai ke nyamra, kadai ke jaka jong bayap, kadai ke jiyap, ke jaka jong jiyap. Kadai ke jiyap. Death kadai ke jiyap. So ke Hades kadai ke jiyap, Hades kadai ke perthai ke bayap, Hades kadai ke nyamra kadai ke Sheol. That's it. So ke Hades jong Mathias kan riuhat pra hakmi ante ke balang jenga halor ne mau siang tigi kerdop jong ke Hades kin malaika ke to ke dujok hang to ke Bible ke siberim jengi ong tigi kerdop ke dujok kin malaika ke de kitin Hades ke de haga biasa bethamai ke ong wat ke jingyap hikan malaika kemut kat kum ke biasa bethamai ke Hades ke de ke jingyap. Now la pishim ni ke biasa bethamai ba biasa berim pimut haga Bible berim pinong no kadai ke dujok bat pi perkat ke dujok simbong dujok kemut pinong bai kadai ke jaka ba kusanyim kedingam jelib mai pi pili ka naga testament naga biasa ba thamai ke klemong dujok ong ka wat ka ong ka jingyap ko ong ka jingyap. So ke Hades haga biasa ba thamai ong ka jingyap haga berim ong ka dujok pi ke thong jang agalong badang hikai pi sipang ke dujok don cibon gibri berkat ba ke simbong dujok kemut kadai ke tobe ke gehena haga ba kusanyim kedingam jelib ngala de hikai pi sipang ke gehena terleter ke Hades kam de jaka ba kusanyim kedingam jelib haga ba de ba ke gospel jo Matthews kan riuhat pra ke ktin dujok haga biasa ba thamai berim jongi kadai ke ktin Hades haga original Greek haga Bible Greek Matthews uthok tin Greek uthok Hades ka Bible jonga Bible pereng jonga klem translate tu ktin ke ka bakan Hades
ka biasa ba thamai ka ong ka jing yap so ka bedai bat kene jing kai ke hedes chong Matthews kan riu ka pra pipen kut hi nagi tu Bible ba per pin lap ba ga jing tep pin lap ba ga perthai ba yap pin lap ba ga jing yap pin lap ba ga ka jakai ba yap pin lap ba ga ka nyamra pin lap ba ga bal kum da ter ke hedes ngakwa pi ba pin penyar jumut ban omod sin ba ong hedes kemod ke jaka hakaba uksan ya keding am juli namar uruspa ule ceta ngan sep ngin sepo ceta lobe so ke dujok hedes ka dujok hedes nga kerteng kenang igini ke dujok hedes namar nga kerteng igini naga bisa berim bang adon kaman hikai Jepang ka dujok hedes namar banga puli na bisa berim dadai banga puli na bisa batmai nganom kerteng ini ke kubor ke dujok hedes nganong ke jingyap hedes namar akum bisa berim ko ong wat ka jingyap he kanam laika ngahapan kerteng ini kubor dujok namar dujok jong hedes namar ngadang hikai Jepang ko dujok ka ba ka dujok ketin dujok ni kadai ka bangiyo nagi kenting ke per ka wei na kita kadai ke hedes nagi ketin Greek bat ketin Hebrew ketin dujok ketin kasi ke bang yo na ketin Hebrew Sheol bat ke bang yo na ketin Hebrew kum ke Gehenna ke Hades ke Tartarus ke Abyss ngiyo na kata daw ke don kam ha bangan hikai Jepang ke kini ke Jepang ke dujok so ke dujok Hades ke dujok Hades sangat ngadong biang bangahapan kerteng kum tan marang puli ke biasa berim dede banga puli ke biasa ba thamai nganong ke jingyap hedes dede banga supuli na Bible pareng jonga nganong be direct ke hedes namar Bible jonga ka khrem translate itu ketin hedes ke ka bakan ne